Sister bitese. Ni sawa. Mbona ngo ari we mwiza. Maka nimero. Nimero y'iki? Nimero y'iyi ni kugira ngo dukundane. Ufite umugore? Nta mugore ngira. Ufite inzu? Inzu yo ntayo. Ufite iki? Nta na kimwe ariko twakunda. Shyiramo nimero kawe. Sure. Shyiramo nimero. Nta nzu? Nta na kimwe ufite? Urayinyimya se? Ngo nshyiremo nimero. Urayinyimya nyine? Ariko mpereza. Uhura n'imiziha y'abakobwa. Bimeze bike. Bisa. Hako ubundi waje uzi ikintu ushaka cyangwa ntabwo ukizi. Isi tugiye kubigira intambara. Mwana ntumukajye mu nkundo ngo muze muzije abatamwe muzije abatwo mwiboneye. Ubwo ndi kuzikotorora. Uri kuzije abata ahubwo uri hafi kugira. Igihe naguhamagara hano urakize. Ako se none ko numva wagira ngo ugiye kunshyira muri gereza niko. Ntago ari gereza. Tugiye kubigira intambara se. Hano umwanya mumaze nkurindira urawuze. None se si nkumara nanjye nkurindiriye se. Kandi gukundana uragira ngo nge nongere mbivemo. Nabivamo nta mikino nge mfite. Nubundi ubwo ntago wari ubiye. Ubundi gukundana na uri umusirikare se mumenye. Umba mbona ukuzana ibintu birimo za shakarapu. Ntarakara reka mba narakara. Uri gukina nanjye. Wizi kosi ringahe? Ntago nizi kosi bya gisirikare nizi kosi by'urukundo. Ubu noneho ni njyewe ugiye kuritorezaho. Ngomba kwimenya Rero njyewe muze bakora. Urakira manza ngo heke ya Ngira icyo warumpamagara n'itare. Nagira ngo turetane gakire. Wabuze icyo ukora iwanyu? Wari wateka ubu ngubu urabona saa 10 zitageze. Ubu wakaba udashyizeho ibishyimbo ku nkono. Nakugurana ngo nagira ngo uza turubagarire. Urubagarire se ubundi rwareye rwaje n'ikigunda. Kandi ndabona utazi ikintu ushaka. Ndabona uzambihiriza. Ubundi ntago nakura kuko nago nuko ntanzu ngira ubundi wafata bafite amaso. Ambwendere se ahubwo ukagenda ko n'ubundi kandi uzi ko ari umusore wenyine uhari. Ko babahaye ubutamwa mu kiyongeraho na ngenda. Abasore barabuze urumva ubu ngubu ushobora kumira ku isiga ry'iwanyu ukuntu usa ni ufite n'urukara wagira ngo ni inkoni iteka. Kararuhingaga. Akubitwe n'inkuba.